dobrodošli u moj novi video. Danas sam htjela da vam pokažem šta sam kupila. A kupila sam ovaj Peppa Pig album. Pogledajte. I kupila sam ove Peppa Pig sličice. Hajde da krenemo da vidimo šta ima unutra. Drugari, hajde da vidimo šta ima unutra. Wow, drugari, pa pogledajte, na prvoj stranici imamo neki poster. Hajde da ga raširimo da vidimo šta ovdje imamo. Pogledajte, ovdje imamo mamu prase i Peppu Pig. Hajde da otvorimo dalje. Wow, drugari, pa ovo je neki baš veliki poster. Ovdje imamo malu ptičicu, a ovdje vjerovatno trebamo da lijepimo sličice. Hajde da vidimo šta ovdje još imamo u albumu. Wow, drugari, ovdje svuda ćemo da lijepimo sličice. Ja sam jako nestrpljiva, pa idem da ih odmah sve otvorim. A sada, ono glavno, hajde drugari da otvorimo ovo pakovanje sličica. Idemo da ga otvorimo. Da vidimo šta smo ovdje dobili. Wow, drugari, pa pogledajte ovu sličicu. Ovdje izgleda da je sve mračno. A ovdje imamo i neku zebricu. Evo je još jedna, ali ova je manja. Mislim da je ovo sestrica. A ovdje imamo i zabavni park. I dobili smo još jedno osiguranje. Hajde sada da polijepimo ove sličice. Evo, pogledajte drugari, ja sam uzela ovu zabavni park. Hajde da vidimo koja je ona broj. Ona je broj 98. Pogledajte drugari, hajde da je zalijepimo. Evo ga drugari, ovo je broj 98. Sad ćemo ovu sličicu da odlijepimo odavde i zalijepiti je ovdje. Tako drugari, ja sam ovu sličicu zalijepila i ostaću da lijepim još puno sličica. Ako vam se svidio video, lajkujte ga, subscribeujte se na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao drugari!